وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قتلوا في سبيل الله أمواتا والأحياء عند ربهم يرزقون وأنكم بشيء من الخوف والجوع امانت میجانی کو خدای عالم دائمه دبی بدنه دریا من خرج بکن اشیاء خوش جنتی بدموه yani vaktak em mukhwasın nakhwasın ev malu can ve bistine Khadine nas derya küfre de derya yanlış de derya tağuta de mali khu canı khudidin cehennemi kazandıkın Şehit Veli Şaroğlu 1967 doğumlu Şehinan köyü nüfusuna kayıtlıydı. Şehit evli 8 çocuk babasıydı. Geçimini çobanlık yaparak sağlıyordu. İslami davaya gönül vermiş salih bir insandı. Kendisi cesur ve mert bir insandı. İslam davasının düşmanlarından asla korkmazdı. Tekbir! 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 Hizmet etmiş, o da davaya gönül vermişti. Kendisi fakir ama kalbi... Açar çiçek çiçek çiçektir şehit şehadetin taşlı toz yollarında açar çiçek çiçek çiçektir. Go Khuda Azze ve Celle dibêjî ez ve naşînim dünyayê şehîd dibên em dixwazin tu vê mesajê bidî pey ême el pey memanî go şehîd makamê wan li ba Rabbê wan herî bilind mezinê em dixwazin tu vê mizgîniyê bidî pê me ji bo go ji cîhadê bişûn nemînin û li ser zimanê wan Khuda Azze ve Celle ji sûretê Ali İmran ayetê 169 û 171 dadixe divan ayetê kerîme de Khuda Azze ve Celle dibêje ew ê got riya Khuda dihatine kuştin ji wan re nebêjin mirî ew saxin lêbelê hûn nizanin di qatê Rabbê Xwedî jî tên rizqdan belê gelî bira başî gimere bir yekî re ticaretê bikî ê pêşberî me re Xweda bê ji ber vê yekê şehîd Pêxember aleyhisselam dibêjî piştî got diçin cennetê daxwaza wan î herî mezin got dîsa vegerin dünyayê mixabin tiştê got me mehzûn dikê ev meqamê heqas bilin got daxwaza tevê ehlê îmanê yî tamamê ehlê îmanê di duayê Xwedê dixin serê duayê xwe ji bo bigihîjin vî meqamê bilind
آگو بما غریب ده نیار اسلام بالشهادت بمرن مترسینن وی حسرت و مقابل وان به او مرنا کو مبید ترسینن والله انسان الوی میدان تف پنج وقتات سر دعای مدهی گلی برا تکبیر بوده عصرا 21 اف بلا قومیتی گوش اوروپا جی غربی اف علت آنین براناف امتا اسلام دان بله والله پوته عصرا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ناوه وان لات منات حبل و عزابون والله پوته عصرا 21 لکردستان ناوه پککیه قومیت و مجیه پککیه جبرویه که او پود پرسته گو پیغمبر دو کشتن و اری شوی دکرین یا رسول الله 1400 سال بشوندی aynı او پود پرست بوی مجیه رو erişi takip keredetkin ya Resulallah. Ekşi hebben mezgin levan. Nekarın binin dine zerdoşta. عادت جرب بخو خواستیه ام بوی عشقی بوی شوقی ایرو لفی دره دبین یا ربی توی شهادت بخی نصیب مجی آمین